Thaa. Twakuria thiino mariani wodi amune kanyamuga kamwe gake nundu na kathoko kara igirite mabati bara kana ni twamurie twa kathoko gutikyo ni zero tamakabai bantu aja tuonana nake gitini kia gavana aregwire ugo ya ora athie kurira twana gitwero magataya. MCA wa wadi ya Magumoni Kithinji Savea na kathiritie wira ira irutitwo thirikari no wadi yake ya Magumoni aranwe mwendigite gya useneta Mwendaga Thaa augite ati Njuki abatiri ari kigipindi yake kiabirita governor athi agachwe urais kumania na uruti wira bwake. Anto maria mauma mbarere ya muga Njuki ni mwonete ndarasa muga Njuki barabara nembekera maram ekere tweno akambiria komura nemukwenda gutumirwa hospitali baba gote hospitali ntume mwana kinyanjano mutane ta hospitali to gwetia na left etume tweno temoga myotumeta oyo agere kwegware i presidential material nondo wana kinyana twake kinyete kuona tharakanidi bathikeretie oyo twe murombera kinyathira tamu yake ya 2027 anjere guchonetwa gacha national atweka president 2032 no ndinda katagata Ntere cha munga Njuki na kathiritie manifesto irethometwe ugoro bwa igoro ingwataniro ya Kenya Kwanza akiuga manifesto ya ngwataniro ya Azimio yuritwe imawira ne mataomba kuruthika. Kadi ya NHIF ya Weru ile inaibwa magana matano the minimum magana matatu na mara matikomba ta mara metagwa person with disabilities PWD mareberwe itonga tatu iturira ngiri ciegana ithatu per month kenda ntomara monde matukweyomba matethekera botwa. Nkiripotera Weru Njumaa kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Tukwe mwake Njumaa yeke kurugiria manifesto ya wenende munini wa mutungeria wa Ndiguru William Ruto na kinyetie dionga yewe county ne ya Embu. Ruto nende na kuthiatene na kia mabango tene wabari kinya munini ukirigathi Gachagua, Justin Muturi, Alpha Mutua, Cecily Mbarire, Professor Kithure Kindikindi Ninyoro na Bangi Kathumba nyarabethirite bakiara kiamantu ya maingi yario kinya mawira ni arapa kedra bakinga iria akari bari kyotonya utongerie ne mwaniketonde to rita mwaniko mushiri kawatumnyithie ndetoi mbia ati wanataka kwanza wabadilishe. Munini wa muthamaki wa bururi ni Ndagitari William Ruto ni ureririra ekari amwe wa Kithimo kaunti ya Embu ati ni ukagacirithia rubonge rwa urimi athurwa ari wa muthamaki wa bururi kithurano kinene kia mweri wa kanana. Ino ni kuona miena mingi ya gicigo mbunge kia Manyata na kaunti ya Embu ni kundu kwa urimi niguo kuthiria yura na wagi wa mbesa kuri arimi engi. Tuweze kuzalisha chakula ya kutosha, tuwapatie mbegu, tuwapatie mbolea, tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa. Saa hizi mahindi imefika shilingi 230 kwa gorogoro moja. Ni kweli ama si kweli? Ati alafu hao watu wanatuambia ati kama amutaki kukula unga ati nyinyi mtafute mambo mengine mkule. Ati wamepunguza unga kwa shilingi 2. Hawa watu si ni wazimu? Atongoria ngurani makimugwataga mbaru bari gukiriria urimi na njira ya gutambia mai ma kurima gukinyiria arimi fertilizer cia thogora wa nthi undu umwe na gukorwa na thogora mbagiriru ya maketha mao. Tutafanya kilimo iwe ni jambo ambalo linaweza kuweka pesa kwa mifuko ya mwananchi wa kawaida. Tutakuza majani chai, tutakuza kahawa na mimea ambayo tunakuza, na sisi kama watu ya Mount Kenya tumeambia William Ruto, kama utainua mambo ya kilimo na utatuletea viwanda, tumesema ni tick. Hao watu wa Kithimo na Gaturi South wakipata maji, chakula hapa inakuanga tele tele tele, na tuko hata na National Cereals Board imejengwa mastores hapa na ijamalizika. Sisi tunataka fertilizer yetu yote ikuwe inakuja hapo kanatia. Na varia Rigathi Gachagua arenda thirikari nene gwa kavinda gaka gukorwa igikurukia thogora wa indo ngurani cia kuria iria igite goro muno niguo Akenya onthe mavote kwigurira gia kuria. Na wewe Peter Munya tunakuambia, wewe Peter Munya, wewe uheshimu wa Kenya bana. Uheshimu watu bana. Ati wakikosa unga wakule ile kitu wanataka.
Si wewe uko na mali unakula ile kitu unataka? Wakenya hawezi kula ile kitu wanataka, wanakula ile wana afford. Lakini wewe ni waziri, wewe unaweza kula ile unataka, si ndio? Spika wa mbunge nene niwe Justin Muturi ni urarikiria kuria ekari onthe a mwena uyu wa Kithimu ugacagura William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua matonye wathanire kithurano kinene kia mweri wa kanana niguo ciiraniro ino cionthe ivote kuvinga. Kura ya kutoka Embu 100% tupige kwa Kenya Kwanza ambayo inaongozwa na William Samoei Ruto. Sawa sawa? Waugo Ruto ni ucerete miena ya Karurumo, Isiara na arikiria mwena wa Meka thiini wa gicigo mbunge kia Mberi Etherero. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbita Rita Mwaniki wa Musiri. Nangino kunete nkiama ya kiama kia Jubilee kaunti ina Tharaka-Nithi ni bachimanĩtie na karibantere mwanya kuma Tharaka. Batongorete wene mutungiri wa kaunti ina unende atungira baibethirite bakilunga na kinyotera utirimana na karia baririte manto mwanya yario moroto yo kendanende kuyukia utungire kithurano nikiyete nkiamenende ni kimwe kiama bibira bierungu ngwataniro ya Azimio kinyanende barabakorete kiamene kiebonanite uchindani bo kadha Paul wakabithe nachio. Kuri muthenya gwemthi mbuto ino kiama kia Jubilee baratindia ndiunga cia ntere mwanya cia Tharaka araba kwaranagiria na akariaba imwe kwa imwe na nkuruki bake barombaga kura. Dr. Kiyogi Kabicani no rakoromba giti kia mujumbe Tharaka na tigiti ya Jubilee. Ibuye bwega ngurubu irenge mujumbe athurirwe atorokia thirikari ni itigere mianke thatu mbere mbunge bunjano makanurongo agutoroka iko maendeleo mange makauma maendeleo marotho thirikari inonto bokuona tamba na ndingo tantuma akiuga na waka irasi akauga na kugura mbasi emde toreaga mutaranga primary baithe ne bioro muntu mwega kiongo no thija kanisani no akinya cukuru kwana watakinya cukuru atije gento kiambere no kianjire mwaku kiorogagire waka kana tijogu. Manda mpeni na kambanja kigirire mathatu kuromba gitigi kia mujumbe wekuru kaunti ya Tharaka-Nithi. Tiganiri anto beto bokarungamirwa no ntamabona ngachokera na antibo kamataga no ntumbije kore anto bankanira 2013 na bachoka bankana kare 2017 lakini tie muthuro mbugaga nuntu mbaibo no ayuga anto beto bauraga ikwagia mbio omenyo anto bachia kariga mndinda ya kubukaira mbwera botigankane ria mathatu. Gwakiri Paul Mugambi na tigiti ya Jubilee akiromba giti ya seneti wa kaunti ya Tharaka-Nithi araki ariugite na moroto gukire kithomo ntere cia Tharaka. September ndenda twambiria ambitious program ya airlift ya gwikirana ndekeni tukobaira rugongo bakathoma masters na PhD bagachokaga bena wira imbega kugwatira ntura chietu begwa biking bieto na ganturani. Tom Joseph Mboya ibwa ruthire ogu na ibwa watira njaruo intima twina mainjinia maingi manjaruo maprofesa mara maingi manjaruo. Urarekite kuthura ta munini wa Professor Rasas Njoka Dr. Musheru Kunja akiringira ndebe cia gisiasa mheshimiwa wa Kabicani kirigite kia mujumbe wa Tharaka. Ingwa rere ogo iri antoba Tharaka amicia kariga sub county. Dia muntu wetu MP. Ya muntu wetu ata. Ingwa rere ogo ende ingwa yako ya chekariga sub county. Coordinator wa kiama kia Jubilee kaunti ya Tharaka-Nithi mheshimiwa PTK Meriti. Tuma Jubilee candidate ma Jubilee maringe siasa ino na thayu. Kuti nchengano, kuti ndua, kenda antu makena. Mea siasa sienda irudwa tabula mubiro lingagwa. Nkiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka. Bitu wa Paul Gwakabithe. Na nikumira kinda tuune tukuta tukiona kanya kakunoka ndio kethro geta kuraya nuntu kethra ngechokaira na ndeto inge nyumekaita kati kuraya.
urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Beta wa medical nturi. Beta wa Linda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tugonze ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba witera tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike senator wa Meru kenda pumba kuleta mbezi nyingi kumanare ya kwa thirikari nene chumba gwitera Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria. Ingira Meru kwanza kura tureto garuruku Meru. Yetu sako ni ukugwata ogeni kiri M-Banking na rana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei na yone 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya star 691 hash kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri yetu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire na tuko kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success our pride. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Make TV viewing a premium experience. Renew your StarTimes subscription today to catch the latest love, betrayal, and conspiracies on unscripted reality show Kupatana and Swahili drama series Fihi on Rainbow TV. Simply go to your M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then paybill option and enter your StarTimes paybill number 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. Switch to any STV or PAN channel and wait for 5 minutes for the channel's activation. For more details, call us on 0719-077077. StarTimes, vipindi bomba kwa familia nzima. Noe ngabana uri okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gabana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya to na ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atolikanete na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao.
Nantiri na hata nantiri okaramba ntiri okakundu kiboyo kemwe. Kinya watu tole watu ko Rwanda komba kuona kana roi. Lakini nikura ile kuona roi. Ikura makala, ikonyesi buengoko, kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa. Kuta ukolia. Tumurandi yo araturetere yo amburi yo gatukiria. Gabana ikiraito muronge ageretwe akuruka na etikwa. Eraito muronge mero. Jesse uri sawa. Mbita wa Jesse wa independent. Na nkwenda obwira hojo antoba South Imenti. Gitumi nkwenda kuga mantoja youth. Ni kwithira asiari bonde barango tirima nabo. Omuntu arembera Jesse ntetheria mwana wakwa. Na ikitumi nkwenda gukiria youth bomba kwithira bena ngugi. Na arueje ngakuria atiri. Kiri baraturungami nabo. No ena network sire chiomba kunenkira ana betu baba ithi ngugi. Bukagua ne Jesse wa independent. Na ikitumi nkuburomba kura jenu. Kenda mpomba gukiria ayuthi betu tutethie asiari betu na kire asiari tukabaswira mbesa ile abagaukiria manto jao ja biashara na uremi na buririkane atiri ndi Jesse wa independent nkaritania ngugi na thirikari ile kethire leo iboega Oi South Imenti. Bueno, tubakutiraitete na mbere kuatanira na onikenda tuchiedo tuchokanane atinende gavana wa kaunti ya Meru na senator wa kaunti ya Imwe Kalento Rinende bakinyete mamburene ya kongora ntuko ya kithomo ndeni ya chukuru ya Muthara primary gisione bunge Ketiania East kireito no kare ombere gukinya mamburene ya nara kinyao ne ketenene kwa togeni bwe ya nyumene ya kinende kumaruka senator wa kaunti ya Meru Imwe Kalento Rio kinyao nende akurura giteke kyongabana ne dire aikinya mamburene oyo ne arabaili bane ne kiro ari robedere tabakiura kyarito na kinyachiari amona arimo kwambaria kithomo bonene monike twandetwo Kelvin Kimathi katumenyithi chikinya. Thank you. Gavana wa Meru Kraito Murungi na njuri ya wibo watanirite na arimu wa mona ashari bwa Muthara primary wa mona sekondari kiri kia dhokyoki yokungura kithomo shukuru ne iji. Gavana Kraito akiariri ashari wa mona arimu bao. We want to make Meru great. Na tutemba ukiria Meru na antuba alitu. Tutemba ukiria Meru na antuba tethomete. Ndio tunaona tunaweka masomo mbele. Tunataka kusukuma masomo, watoto wetu wasome ili Meru inuke upande wa masomo. Kwa uturea narua gukiria Muthara. We want to make Muthara great. Gatu kuthoma manjia kithomo anywhere in the world. Owa kiaki na gitumi sana ndene skuru ndikuwa tuna highly motivated teachers. Nkuluwiki Raitwa akionia shari etumia kuwati la kithomo kaunti ne ya Meru. Skuru chonde cia Meru. No ankabacho arito bathomere skuru eu. Arito bachoke skuru kaire as role models, as mentors. Nanya tubesha twatukwendekana bakarita. Nikenda tumba ukiya skuru cietu. Na kama hiyo mambo ya kupangia walimu mipango, old boys, old girls wa hiyo shule wanaweza kutusaidia pesa kidogo tu wiki alimu wa Isiolo kulea Mburi kana kuwaikia Mombasa si pesa nyingi. 21 candidates na nyume ya gavana Kraito kuthiria senator wa Meru Imwe Kalento na arura ukinarete kia gavana wa Meru kithurano ne kiyite kinyawe na kinyite kia thone kiri ukungura kithomo wa mwana ashari bau na arimu bo. Wakati tunasomesha watoto tunawawekea msingi wa maana ya maisha yao, sababu vile tuwaelimishao ndio wanaweza kujistahimili katika maisha, na ile kitu tunasemanga urithi. Mzazi anaweza kumpea mtoto wake cha maana zaidi kuliko shamba, kulipo pesa ama mali mengine yale yote, ni elimu. Elimu haikuishi,
ni shamba ambao unabeba kwa akili yako ambayo unatumia mpaka kufa kwako. Nkuluki mithika kiri arimo muno kaunti ya Meru. Arimo tafadhali na asiari tafadhali asiari sorry menyereni arimo ba arimo nebo baomba kubwethia kana bakathukia na ba tubasaidie na burabwonde kumbikana itubaekera kiombekana kionde nekenda bakaumba kumenyerana betu arimo nabwire no tubangwembea tafadhali dembo baomba kuthura tuli asiari watukamata tomba ko react na mantu yangi babwe profession yenu ingai waburia noe wabutharima imantu ya mea buthithacia. Nkiripotera Weru Njumaa kuma Tigania East mbita wa Kelvin Kimathi. Nangiro kone ati MC wa wandi ya bogete Simuriki Karinga na butheitie maromba njako kinende orethirite kinyaki arake mantuigia manifesto ya Raila Odinga na William Ruto aranende ethirite akiura kianto guchala mutungiri ora bubongo bakwithira bakenda akirete kyo rais nonto kya makia basket na orake kwendera kira barabonde bakwire tike getano kaune iringirete ndebene kinyakuria anto kurukerenge ngabana account ya Meru kireito murungi utungata kwa kibindi kyake kebiele na turaugire batu tukolonire Raila na itire manifesto wewe na Ruto na itire manifesto wewe na kinya wanja koya na itire manifesto wewe yawe batu tutege manto ya president na arua babwe bure antu beto aturi bakwa iteni boringire president urabokera kura turamwe uri nto support Raila ninkwenda imwe kwa ubwega yes na nto support kinya Ruto nto support kinyao Ruto na nto support wanjokoya nto mo support nyawe oni de support ngavana kirito mulongere ngavana Meru ronto MC ateta Nairobi MP ja akabura mtulo kitatea o support tuna monto betu lakini na boringire president urabokenda ronto president urabokenda bokaringira utende atireta mbesha kauntini lakini bokaringira ngavana ute kwina woni ateto ambesha aboge taste bokamuringira kura kingangi kena arojene kingangi kena rojene nani andikana kingangi kaboka menyera mono kane atea lakini babu botona to kingangi batu to kuregara na to baraba ko diro kabakiuga gakora nto barumanire ronto kwiba kwa bakiuga kanyauna arumanire awa gitekia ngavana lwingi getana mtu fulani ito kuregara na manto yau babu bo kuregara na manto yau batu jeta kureta maromba ronto tetekeni na murungu na tutetekeni na irumi bya nto baraba kwire ntoro kwire ouleta kana na murungu na are guru uti mtu gatwa na tu gitekia ngavana tuye na tu gaikia na itu etekanire tuganengera kirito murungi are ngavana wetu na MCA tukanengera muri Karinga ibotekanire wantu batu atori bakwa ibotekanire tiou ningite bibige bya mpito takera mono utienda kuonenkanire ite bionde amwe nture mo gutwika bange bagatiwa bena thina oito takanto barea batona gintu nyabokera bona gintu ibotekanire tiou Minister wa Ritingo Bomuingi na kinyamo mbire Professor Margaret Kobia na kinyete ntereje chukuru ya Njumaa Academy ntereje gesio bunge kia Saudimenti ya kiari kumenende na ringirete kireito ndebe kyoga nuai na mwerekera yomwe ya kaunti ya Meru ara kinyedrete ya kyongela na kwa barabo china nuene ndiba tyomba kwedera baitunga taira na kudangikira Meru yaburanga bana kireito abudeti. You look at all the counties in Kenya, all the 8 regions of Kenya, where are the numbers for political leadership at presidential level? You answer that for yourself, because there is nothing as important as being in government. And it is true. You can see what Kiraito has done even when he was in a minister. There is wisdom in us as a community being in government, because in Kemero tugaga enorayara na kinya mamio kucha ya morengeti ndere this particular government. And of course, if we don't choose wisely, then we will be seen as a county that is kind of in opposition, and we are not going to benefit from that. However, I want to end here. I don't want to discourage you. I want to just say, vote wisely. 85%
kenda into bila bingi bitigera ita 5% biomba kwejeja o Meru kabieta gukindanirwa neu kana teu gukindanirwa ikomini gutumira akiri na gutumira ume no kwana daga kawera Mwangasa ari na akiri yakomba gweta kwandika application ara buletera into bibitigera no akomba gukindana na banyangi nyongo na bamukomen akomba kweli ametheka koro mwetekia kumonekera into biawe no ntomba kurenkera wakaiya bio mbera gantu bwanda gusuria Meru ratirine tafadhali minenkera ni muntu ukamuthingatia thai magamba ya na jokoti ni akwe 50 ya wamba ayaga kaiya mwekurowe etha na kuya kiri mwekurowe akanenkera Meru athithiate ne umanko bwira ugabutona bari butamwona kanyamwira TV ne bagamba ai into bia mwekurowe agarurarie to ikerie to nere ao abo kamunenkera Meru athithiate ito antu beto ndabwera sabukenda gwikira Meru ratirine ndwaro kero bogetete atia. Because if they cannot be able, they have no track record, then we have no reason for electing them. If they are people of no integrity, we have no reason for electing those kind of people. We must ask ourselves, are these people godly enough that they are going to lead us in the right direction? So as people from Meru, we have a responsibility to make sure we get the right leaders who will be able really to represent us. Muntu gakaba kya mwene kaba kironda kya mwene getenunkaga teu kwa ukiraito murungi no wenu bomo support ni ura kombekana nanto ibabotete ubumutura mugwatirite myake yonthe kinya ugotigere twendele kugitatea kumugwatira tumwanie neshima. Atongeria kathomba barera wa rems wande ankwene ni kumburugone ndeni bauretie na kumira na werune na kuane bakwata mbaru mweri wa giteke mubunge wa Kuru County ya Meru Felicity kiroteberere bakeria na bagwete kinyamuntu atibatire gwikira mantu yatiorongo kumutukiria rieto bakyongela na kuora wena thina na musiasa kinyore kuna weno kuyuba kwana no edere kinya ita koti ebroto tariro ni mwanike tonde to muduri muri oki atongiria bani bauretie bere ndio tumira njira cia kinende atonya kenda kutangikira Ameru itigere ntiko inka yake nikenda thukinya kithurano ne no siasa sitina mbere kigwata mwanki kagitaga ikundi mwanya bikisiathura na kutha bakigwata mbaru ana siasa muthenya na arua kirotebiriri akiromba kitike mwekuru nene kaunti ya Meru kikiondo kyoge kuri kiongerekete nyume gikundi kimwe guchumiria na kuiba kubugwata mbaru rari gitara kuthiuruka na tukiga baraba kwaria na twakinyana ndi turi antobiment twetekaniria gitikia mwekuru round ije kibui kunenkerwa Felicity kirote biriri no ato kuigwa kerotere ro investment ndene county na itete ngoge very clean na nyare kondicia ichie kerinyi national government na no mwora witete ngoge bwaga mono batuto e vijana itokuigwa twena oguni bonene no ntobo mbere ma manifesto ere ni kwariria manto ja ora kethwa ki organize manto ja culture manifesto ya Felicity ina manto ja boy child na ngao child ora kethwa kibakuria na kibamenta aturugo ju akuruka kwi manto jara tubangite jara tukwenda tudithirie tu ilimenti mbere ma itukwenda ndene forum chia wire chia network NGOs aturetere NGOs aja chokerie urimi bwa nguku urimi bwa makandania na biashara baraba gwitwa small medium and micro enterprise tukwenda titwira wa mbeche chewe mini rep chia ikrwaki mbechi chibati kinya kwetha chitengi kigina fulani kira giateria vijana nuntu utemwekoro na vijana kwetha nguku ikugurirwa kana itenti kugurirwa kinya vijana bati kwetha bakionaga bagita mukana kibrabo kitasiasa sandomena na marumi bagigokeja kuthura kwentu na buna muntu ubuirio kinya kindu angi mwanya maje kithirikari iri baterie baraba gwita bakara ya mantu ankirote bekendi no nturekondi ciawe ire clean kunthe ate kasifa kethira ari kasifa arindi athekwa kethira ari kasifa ubaraba kukararamika barindi baikirie na au bakaraga na ibatige kwa mwana ou ntaka no tokere othe barato kuthikira na wome bakwaria mantu ja mainge ja kwaria ntato itebui ende mberere araja mantu ja kugwatithania Meru na ja kuukiria mwekuru na twina mate atonya gitene kiu twe as ekuru tuka benefit kire kigina gia ekuru inkiripotera Weru TV Betamuthuri Muriuki.
No nikumira kinde tunende tukudatugekera gatanta kinde tuchietu nkatho na nchono ntupo kwithira watanirite na onto kwithira tukiotana ringio na chekinya thaa 3:30 muntu pondeto cheru 3 mwanene to madithia au kare Maureen Komena ni Antone abetintinyari kinyumbito PHINEAS IMAANA.